while the temperatures jedno pola metra će da bi se mogla obradiva produkcija. Tu je za spaljivanje lijekova i ovi ključ groznici stavili tu, doveli smo je struju, tako da ćemo moći na naftu. Da, su lijekovi već prepodom. Evo danas smo iskoristili priliku i obišli dva mostarska odlagališta na koje se deponira gradski otpad i građevinski materijal, sanitarnu deponiju na Uborku i ovu privremenu deponiju ovdje na Bišću polju kojima gospodare poduzeća Komos i Parkovi. I usput smo posjetili i jedan kapacitet dar danske vlade koji služi za praktično obradu građevinskog šuta za dalje svrhe, dakle u smislu stvaranja uvjeta za zasipanje, eventualno deponija ili neke druge stvaranje novog građevinskog materijala. Prije svega vama hvala što ste došli zajedno s nama ovdje da obiđemo ove gradske kapacitete i Gradska uprava grada Mostara i Odjel za infrastrukturu će se potruditi u narednom periodu da potpuno profunkcioniše osnovna stvar po kojoj se prepoznaje jedna gradska uprava, a to je dobra komunala u jednome gradu. Dakle, komunala što se tiče svih segmenata i mi smo uvjereni da nema nikakvih političkih prepreka, da ćemo ih prevazići, da će samo bolje funkcionisanje i ekonomičniji pristup tim stvarima i realizaciji tih stvari pomoći da Mostar ima jednu dobru komunalu, da ima jedan čist grad i da to funkcioniše onako kako smo mi to zamislili.